This place here, Church of the Holy Sepulchre, its steeple can be seen from many parts of the city. So I've always seen it as a high point, physically and spiritually as well. It was actually given by tikanga Pākehā to Māori, to the first missioner here, who was actually my granduncle, Sukingi Matutaira Ihaka. This became a place of worship for them alongside Tātai Hono with the marae next door. Tātai Hono became a place where other Māori gathered in a way where they could draw on their own ways of being as a Māori in a predominantly Pākehā environment in the city. Ia mātau e noho nei te rohe o Tāmaki Makaurau i Wainganui Taone. Tino mehia a te kaha, a whakamahia te kaha kōrerotia o te reo, me te ki e tei tikanga ki e tei mātāpono tikanga Māori. Te wāhi nei e tauira pai, kareka he wāhi kororo Māori ngā tau o te waritikau. Te Mīhana Māori, kareka he wāhi hui ai te tangata, e runga i te mea kokore he marae. Nā reira, mo te ahua ki ngā whānau, kua roa e noho ana te pokapū o Tāmaki, mō kuake ko Te Hāhi Mihinare, o te rā ngā hāhi, tētahi waka, hei whakaū, hei hāpai, te reo me ngā tikanga.